Kurumjare. Times of Manipur Tom TV The Morning Talk Rising Voice Ming Tabi Kunuku Taram Loksari. Ngasi lam damasida phone liba tongan tongan pau se singda karam bamaru pau singda per line da masumuru pau uri bi habadu miyam punna khaminasi. Ngasi pan the phone iba pau se singi manungda lamjingba times ta banna mausa gi punsida chauna kaya pikre and baby sna case CBI da sineragani amuk hana postmortem tahulagani haiba chief minister gi report Chief Minister ngarang JC da piki pathajab gi report adu ngasi lamjingba times ki khoi first line da headline oina phongi adu atopana kal amada British na makhogi pangnaba semki education policy aduma hongdri haiba pawmusu lamjingba times ki first line da yauri JC ILPSC ko convener da akan bawai si narki ba bihari masa ama fare lambi thong amadi mai isingna rasi tawidabani haiba Johnson gi report amasung singba pamba BJP gi MLA singna Nazma Heptullah unnakhre Thai Thulun Palmai Ben Pikre haiba pausing asina lamjingba pause gi ekhoi lamjingba times si ekhoi dugumba first line da phongba pause sing oiri aduga pongna pham pause dana Rajasthan gi mahairoi ama Manipur gi ming da medical tamna apply tokre open north east ki ahanba counseling da ma ki ming nipan subda yaukre haiba pausina khoi tonganba ngarang thokiba thok sing adudagi nathaiba yamna phajaba paw moina phonge aduga atopa nakal amadana bebisna misi kokhiba pung kumari gi Manipur banna mausa gi puchida chauna kaya pikre haiba pawsina hoigi second headline ori aduga misi se senaba sing phadabadi ekhoi miyam fabiro haiba khongjong saksil lagani haiba hoigi tukki wafam sing adu ko tawri aduga chief minister jesida thajaba pikiba bebisna misi gi case sing CBI da sineragani haiba wafam aduga pung 33 gi manungda principal yauna mioi manga phagadabani haiba MSO gi president phongdok ki wafam ko tawi adu ato paw amaduna namthak tawraga lupa koti kaya khongot khibi nupi ama police na phare haiba paw amaga handak the launch tawkhiba India gi mission Chandraghal 2 gi team da Manipur masa ama yawmle haiba pawsna pongna pham pawse gi ahan malamai da phongba maru pawsing oiri aduga Shanghai Express tana district singi ikanga mai lena report kokre haiba pawsisu ekoi ikanga oiba mai lena ba pawsi ko taw phonge aduga nakal amarum dana banna mausa gi punsida apan pikre MLA singi appeal amasung gari huran ba ama fare gari su phangle aduga atopa paw amadana government ki quarter bara sandok lamba thengnare haiba pawsina ekhoi Shanghai Express si ahan balamai di yawba pawsing oiri aduga huyalan pawsedana baby sna misi gi mayok ta kokhiba Manipur banna mausa gi pusida chauna kaiba thon khre lekhirabi baby sna gi apokpa masi ani amasung mabung lambi mayai da hipchinduna protest tawkhre miyamna principal landoni gi mitam mai thakre haiba pawsina huyalan paw gi banner headline singa kanda adumba paw amoina phonge aduga atopa nakal amadana police na UD case lakhot lambadagi regular FIR lakhot khre warden ani surrender tawrakpadagi police na pharaga court puthokre haiba paw si phongi haiba paw si manung saruk amoina sub sab report puthok si phawba lepalita khongjong saksin gani JSCC gi wafam aduga chayol ama pharak laba phawba kari gi langla ranjing puthokpa ngamdribano haiba thangaiban kendra gi MLA joy gi singi wafam report tawrakanda huyalan paw se gi ahan malamai da phongi aduga naharol thodang pawsedana Lok Sabha anti-terror bill pass tokre lalhobu singamai leinei haina singnaba sing terrorist oina lawthokadori haiba pawsina ekhoi keno naharol thodanggi headline thoina phongi aduga high court ki order hantok tragadi July 9 dagi national highway ani thingilagani sinmi loop ki report tawe aduga adopa paw amadana Manipur gi education system phagathanaba education minister Rajesh Shamna miyam gi dagi suggestion kokre haiba paw adu bibisna misi CBI da sinaduna thigat hanaba amadi amuk ana post modem tawnaba sarkana yakhre haiba pawsna ekoi narol thodang pawse gi front line na phongba dugumba pawsing oiri adu sana lebak pawse dana chief minister N Biren sinba pamba MLA sing na Delhi da governor unakhre ruling gi MLA sing governor unabagi wahan thok khangalu haiba pawsna rajdi gi pawsna sana lebak pawse gi top headlines oiri adu atopa nakal amadana high court ki athang supreme court na singanaba CLP na warep lokre high court ki yathang sada maudadi ekhoi gi maikei da pire Fazul Rahim anaiba Fazul Rahim gi MLA Fazul Rahim gi wafam ko to phonge atopa paw amadana pung kumari gi Manipur banna miyam gi punsida chauna kaiba si theng pikre mahiroi CBI case CBI da sinana balengang yakre haya paw ma phonge adu atopa amadana JCILPSC ko convener da wakai nganglak pamayang farga wakhal tamina khre haya pawsna sana lebak pawse singi paw gi khoi adu makok oiba pawsing oiri adu Isel Express na JC gi banna miyam gi punsida kaya pikre imungi mioi sing sijana ba khona khre principal landoni yaun oja manga phagatuna chairak pidi phawba kan khongyong sangsil lagani haiba M suna
एमसू की प्रेसिडेंट थमकी वाफम मधु अखोई कोर्ट तौर फोंगे अदु अतोप लुप अनाकल अमदना महिरोई लुप अमना थिंगी हाइबा PWG की वाफम मयेक सेंग वाली है जोगिशन की वाफम कोट तौरी अदुगा अतोप पाव अमदना मणिपुर की हस प्रिकमी सिंह की मपुन थौजान बिष्णु है अब्दुल हा की वाफम JCILPSC को कन्वेनर की हेलंबा नन मणिपुरी फारे है अदुगा मियाम नमथाप तब ओरमले है पावसिना इसेल एक्सप्रेस की फ्रंट लाइन यावबा ओरी अदु इरोई लोइबदा अखोगी इरेबाक पावसेगे दना अखोई स्टैंडर्ड रॉबर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल यावना वहांग पाउंग चथगदबनी है पावना अखोई मकोक थोंग पाव ओरी अदु अनिस नाकल अमरोमदना बेबी सनामी से बन्ना मणिपुर की तंपाक की लमदम सिंह चाउन अकाय पीखरे है पाव अमसु फोंगे अदु स्कूल अथॉरिटी सिंगना महिरोई सिंह प्रेशर पीरब्रा है पाव सिंह असिना ngasi लमदम असिना फोंगे तोंगान तोंगान बा पावसे सिंगी अखोई मरुय पाव सिंह ओरी असिगुमलबा ngasi इम्फाल फोंग पावसे सिंह असिगी मरुय पाव सिंह खननबगिदमक्ता अखोई टाइम्स ऑफ इंडिया की माने अखोई इम्फाल कोरेस्पोंडेंट ओइबिरिबा इकाई खुमनजरबा सरोज शर्मा हुजिक अखोई स्टूडियो लेक्शन नु लेबिरि याम सरोजपुतु टॉम टीवी की माइकैदगी तराम नोक्सरी याम इम्फाल फोंगरीब पावसे सिंह स्टैंडर्ड रॉबर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास 7 तमलिबी एन बेबी सनामी सिगी मायोक्त JAC लंगला राजिन पुथोकदबनी है दाबी तौरगा अखोई ngarang नहान अयुक की पुंग तरुक तगी ngasi अयुक पुंग तरुक फाव कौखिबा मणिपुर पुंबगी टोटल शटडाउन बनी खोंजंगदुगी पाव अदि खोंजंग मनुंग थोखिबा मियामना पामदबा संगिंग एडिशन सिंगी पाव दुना ngasi मपुंग यो पाव ओइरी अदु खोंजंग चंगसिलिबा JAC की माइकैदगी अखोई मणिपुर लेगान असु मलारानि पुथोकनबा थमखि वाफम सिंग अदु लेगान असु तरामना उगांदा थेंगसु थेंगना चीफ मिनिस्टर NBN केस CBI सिनरगनी and नौना अनिरसन अखोई पोस्टमार्टम तौरगनी है वाफम फोंदोखिबा वाफम सिंग अदु कोट तौनै अदा हजिक ओइरिबा फिल्मसिदा अखोई बाई केससिदा लेगान लौखलरिबा फिरिबसिदा यामबगी मोटके थमिनिंगे याम फबा यामना मयामना डिमांड तौदुगी हाइदि इन्वेस्टिगेशन सी ममांगद खितंग पेनफातबा हाइगद्रा अदु हजिबक्ता अखोई कल्प्रिट्स तौदी लौथोकपैसे ममिंग मथा लौथोकपैसे ममांगनसु अखोई हेक मीडिया दा थोलकंदा मोब जस्टिस लाखपदगी अखोई युम कई मई थाब खतप मयाम थोदुं थोखरे अदुबु साइनदौना CBI ना केस असि पाइरनी अदुगा कनोसी अखोई री इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम हाइगद्रा मसी तबसी तसिनागद मसी अफबा आइदि अमुहना मसी लंगना लंजिन पुथरोकपदा अचौ मतिंग ओइनि खल्ले अदुगा मयामनसु मसिदा यामना अखोई कंसर्न हाइट स्कूल सिंगी अखोई अथॉरिटीज प्लस अखोई पब्लिक नसु यामना मसिदा कोऑपरेशन पिहनिंगी असेंबा मसिगी लंगना लंजिन थोना पुथोना होनाबदा अचौ मतिंग ओइनि खंजे इशू से मई लेना अखोई ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन अखोई एमसू की माइकैदगिसु अखोई मोगी चिंगना वाफम क्या ले है बंगांग मीडिया दा अखोई एमसू की प्रेसिडेंट ना पांगथोखिबा प्रेस मीट अमदा फोंदोखरे अद मोखैना तौरिसि ngarang संगजन की खोंजंगदुदा कक्सिंगदा एमसू की थोंमी मंगा पुलिस फाजिनखि थोंमी सिंग अदु कंडीशन यावदना थादोकदबनी अलोना स्टैंडर्ड रॉबर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल लंदोनी यावना हेड वार्डन एडमिनिस्ट्रेटर अदगी मोगी तोंगान नुई मंगा की मिंग पल्लकांदा मखोजी पुंग 30 की मनुंग लेगाना फारगा वायल चथरगदी अखोई असुमलालानि खंगमगनि है एमसू की दाबी मसु अखोई दा अखोई लेगाक पीदब नते अदो हाइरिबा CBI ना केस सिनरगनि हाइगदी एमसू ना तालिबा अखोई दाबी सी ngarang chip minister phongdokhiba misi si केस सी CBI ना सिनरगनि है मफमदा पुलप ओना सुपचलगा येंबा याब्रा नत्रगना एमसू की दाबी सी पिथोखिगद्रा एमसू तालिबा दाबी फंगदगदी एमसू की लालांजिन पुथोक्ट्रि फाव एडिशन माइ खोंजंग हल्लो है मफम थंगरे सदी दामो मोय लेगा एमसू थमी वाफम सिगा लेगा लौइ फिरप सिगा कमाय तो येंबा यागी ngasi anemang adum tuna yengba yai habidi emsuna laiba tingasagi mi khara haitare ko masi kana to view masi da tigat view habigi pot to su hai demand si demand ni adubu investigation da makha pole hadi mokhoi police ki su yam lerengani moi akhoi da public da hai bia da ba regi mokhoi chu manungi internal oiba moi gi link hagadra mokhoi gi na investigation da stage khar lerengani madada sibak si haribo missing sibak faragadi sibak kanani natraga makhoi gi parameters manung da leitaragadi adum kaisu kaida man khalle masi ani mo tu na chatpada chingnaba sidi chingnaba da phab da kaisu kaide aduga investigation masi smoothly chathana khona bada haidi masina kanal masina x masina y masina z adu isu kaisu leite lo sidi adum mayang mi ing lo amatani haidi achu maja khaidokti aduna
whoever must chena ba singdi masi tasingna police ki phobum topani aduga investigation ji phajana topum topani aduga hariba whole magi gano si khogi case asigi magi spectrum haitare ga masi tasingna CBI na hek sinama tamda CBI sa chok mating moigani because han le namba khogi investigation gi magi package to CBI sa tar ga di amu hana CBI sa live adi khitang kano haitare ko yamna kui thada ba haitare chajanba na mating pangani khalli adu chingnaba phabada chingnaba investigation tawda kaisu kaide brand khalli no tawal adumom da khogi em suna dabi tawringai serakta khoi ngarang khogi standard of higher secondary school gi khoi warden ani ri khoi masana khoi police surrender tawrok kheba paw su khoi hwelan paw se da court tawra phongi ori ba phim sida sa gi chingnai hena chingnaba lei mrak da surrender tawrok ba sig ani sig mrak da khoi misi sida khoi case pudi khosi ba sinar gi heba poti legre adu moi ani surrender tawrok pasigi merit amsung demerit hai tare thosi kamai tuna thokpadam khoi senang mo da people study mara lega surrender tawne ya mana adu mo khoi si mara leire hena khosi pawdi lobudi yadri adu moi no misi da miyam na pami ba thabak tu pha bai mo ta masan sagjirak pai basi kai gu monu khadi leira pai basi ma khoi miyam hangna wahang amadi oi dori ase study tamo kai yen thamini masi yamna yengbi ya kupna yengbi ya masi theory se different story theories yengbi ai tasin masana hek on toroga the responsibility masi gi whole incident se da mo chenari hena tholok pa mon natraga atopa angle amdesu masi mi atopana saina haidi thola ibra haibigi different views different angles yengbi masi pumna yengtar ga di khoi hojik lairiba kanasina investigation ayo natraga he khoi senior official singsina mochu dum khoi haiduk taba yaba haiduk taba adu manungda leram dong male adubu surrender tawi haisnandi masigi investigation da choba kana bomdi oyani masigi kana surrender tar khoi kana case laiba development sidadi tamo atopa khoi paw amadana khoi ponfam paw seda rajasthan gi mahewai ama manipur gi mingda medical tamna apply tawkhre open note iski ahan ba counseling da maha ki ming Nepal sudah yau kaya ba, koi yang nanggak pa ngai wei ba pau masu koi pau da koi pon pam pau seda koi court tawe ada hai ba koi si negims ki silong no ba MBBS yang taki opal ki notice ki category ki situ da try pangi menung da mark si Nepal so position Nepal so rank ta yau ini hai ba satra si mahir si Rajasthan ki Joypur da gi ne adu ngai di koi ki Rajasthan ki Joypur da gi lai bas mahir amana Manipur ki domicile si narakanda koi negims ki MBBS tamna apply tor mi se masi ki tor ba si kari ma conspiracy khadi le gadra ba koi sing ngai odi uiri ana mi top miang sa sang pa yada ba gi koi tongan ba koi JSC LPSC khongjang ma kya ma sangjil ga lai ri asi go marak sida koi Manipur ki sit amadi manga do ribne ana manga do sit sida Rajasthan ma sa man koi Manipur ki domicile paira masi angak pamadi oi masida ta mon di domicile ma to ko na paira mino kamai na pira mino ha basi khadi channel pam thokra na khale tamo gi moto sida kai thamini ge hoi chame tasing ha ga di khoi gi sit ama no risk hai tare ko sit ama se tasing ha ga di mangja bo chapana doine adubu hoi medical converse di afabangang di oi ngani adubu Kamain tok dana magi domicile piramuse karamba kanona piramina authority na piramina aduga kari maramgi masi yam line na hadi whole process am lai na hadi ba hadi sandok na medical entrance yaw boy se magi form fill up to di mathang step by step loin la pudagi loina bog masi chumen to magi Manipur gi kano hai tare ko domicile pe di Manipur gi resident hai tare resident hai oi bagi magi kano crashulai category crashulai yumom da khoi tumba chaba gi leiba hipa gi masi mayam si yamna kano common ne bo ni ko adumakti oim dong wande masi Manipur ta sing masi domicile ita masi lebum thoponi kyam kun leiba mi odino aduga kari karamba authority na kaman piramino masi kidang kupna yangjan mam changi adi siguma se mama no sig mana ba case mayam thokre sarkar gi thabuk dong matam da atopa mapan dagi changchilak pa haitare ko adu buta singna gi Manipur da han le jaramba khoi nan Manipuri haitare ko masi gi category du natabi da atopa kana sing di investigation ma thoro investigation am torokanda masi khang kari no haibu no khangtho gadi ai Manipur gi sit amasu kan ngangwani aduga matung ta ba dasu ai siguma tho si thoktana ba ai lengang na phajana thidoga thoi thidoga ndang ma lebu no kai no kana kamai to no du khagan ba summi hebo pham ni ba ko aduga to pa tamo Shanghai Express da koi lamdam si da koi
climate change लापदगी कोई मणिपुर इकंग थोपगी अवाब लेग्रे अदु इकंग मयाम थेंगरे हाइबा अवाब थेंगनबसिंग यगन मणिपुर सरकारगी लेगा की कैबिनेट मिफमसो कोई लमदम सिदा कोई इकंग थोए हने लाउथोनबा कैबिनेट मिफम नो रिकमेंड तौप्रे अदुगी रिकमेंड तौख्रो मतुंगदा संगाई एक्सप्रेस तक सी रिपोर्ट तोइसी डिसिजन दगी इकंग मेनबा रिपोर्ट कौख्रे हाइबसिनि दाओ अदु हौजिक लाइब फिल्मदी अखोगी तोंगान तोंगान की मणिपुर की तंपाकी मफम क्या कोई चानब लौ उनरीब लौफम क्या लेकर चतना इकंग होबदा सरकार की माइकई तोंगान तोंगान मागी आरएलआई स्कीम पंप पीदना सम करीगुम खरदी यागद्रा है खदंग होना लेगा की माइकई होनदब नते होती होनरी हौजिक फिल्म रिपोर्ट कौसी अखोई डिस्ट्रिक्ट अखोई लौफम क्या सोए क्या सोदे करी पीब यागे यारोदे है पोतो लाकद्रा है स्टेप होगद्रा खले रिपोर्ट से अखोई थेंगमल्लब्रा नत्रगा मतम चारिब्रा हाइदि कोई रबी क्रॉप की सीजन जी लोइग्र मतुंग ओदि लौ उबा यादरगसु तोंगान तोंगान मही मरों मखलसिंग उबा यानबा प्लान सिंगिदोइने अदा सि इकंग थोइ मायक नेबा जगासना सिगमायना इकंग थोइ मायक नरे सि मायक नरे सि लौ उबा यारे उद्रि या पुट लैदोइने अदु तागदि होजि सरकार लौखलिबा थौरांसि फै अदु हाइदिबा डिस्ट्रिक्ट अखोइगी डिसि सिंगदगी रिपोर्ट को पछि सिसिगी रिपोर्टसिना अखोइ कयाम कानब गमगदगे अदगा अखोइगी मतमसिदि काम गाइदमिना मदुना अखोइगी हांग लैबा लबुकसिंग लौ यादब लबुकसिंगदा तोंगान तोंगान मही मरों थाबगी से खुदोंग जाब फंगबो ngamgodra ngamoidra हाइबा पिडिएफसिनि तामोदि लेख हंगनरि बो हमजि अदु हौजि सरकार लौखलिबा पिडिएफसिदि फै अदु तामोदि सिगी पिडिएफसिदा कयना यंगमिनि यामना सिचु यामना अफबा कन स्टेपनि थेंबा जि तसिंग हारगदि ngасai monsoon matam stegi hoji bok matam dang sagi rainfall si kitang hanadagi scanty bhaitare adi mayeng yam tar stegi state kanana cabinet decision logre aduga center da drought auto recommend tawraga drought auto piu haibagi tawudi hoji bakti officially auto pidi leitri adubu akhone ji yengba yabsi drought ki matang sida drought like situation haitare tasena de auto tri adubu ani thong yeng bai amara saruk amadana ngasagi government na ngasagi pump pi bai tare ko RLI river lift irrigation scheme pump bin khotna mayama activities hai tare ko ising chi irrigate tawna khotna labu kharam di khoi water bodies le manak leiba labu kharam di adum chathari ngasagi low pana khotna moji kan chathari adubu atopa jaga ayamana di parts hai tare ko kang thokna khotna sagi hojiki hairiba step haitare ko khabi agriculture ki officer sing na report am piro chi masi kharif still ore kanda rabi haitare ko adi monsoon se june to november ka hai adi sai kharif ki manung se masi marak sida adi sungtha thaba yaide pot di alternative mo lagtamni mano rabi rom da lagtamni matra masi gi mali ani khanbada ado if at all center na drought loctor in khalagadi masi amohana akogi sidagi henba adi package hagadra ai pisamang natraga su masagi in terms of masagi materials adagi seeds dagi oibi aba mayam prekan ado hoji bakti loctor tri mamang da india gi states ayamba telangana bihar adagi jharkhand kari kara moi mamana drought yam akan yam tawhre adagi si global da yingora kan na akogi african countries khara ma Australia siyam tawi hoyi sigi drought ki America North America rigi Queensland Australia Queensland se machu drought hit kanon haitare adu matam gi adum singa sagi kanon sing ki adum awan bala ko haitare ko adi nature's fury to sinaga di nong da wi kanon ni adi climate change la ko khotpa adubu swainta udna sarkana adi Manipur government na lakholi ba step sidi adum welcome to wi masida fajana report pibi no aduga tawum taku tawbiro adi maroi na lomi sing wai ba sing se masi awa ba si kok na ba adum afaba step na hain khanje ai mot to tawo hojik Manipur gi lamdam se lei ba sarang na ba hoi tong issue sing gi mak sida hoi लेंगाक की मरक तसु होगी सरकार पाइमिनेबो सिंगी मरक ता होगी हुनदो लगिबा होई था मनि यमांग ताबा होगी रिपोर्ट से गसिदि सनालेबा पाउसे की टॉप हेडलाइन होइना होगी मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिनबा पामा एमएलए सिंग दिल्ली द गवर्नर उनखरे ruling MLA singna governor unabagi wahan thok khangal loiba akhoi pawsi sanariba pawsi di top headline phongi adu atopa pawsi singna ju haiba pawsi tongan headline pinaga pawsi phong thengnare daw adu hojik oidiba Manipur gi lamdam sigi leiba ki issue kayam leiba ngarang ga su khoi 24 hour gi akhoi baby islami sigi Manipur gi sarang ba leiba dei tongan khoi gi ikang thopogi tongan 지금 이슈 ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯁꯨꯇꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔ ꯔꯥꯖꯃꯥ ꯍꯦꯞꯇꯨꯂꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯡꯃ ꯆꯠꯂꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄ ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ MLA 10ꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ MLA 10ꯁꯤꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯎꯔꯒ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯊꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯇꯧꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯒꯦꯔꯣ? ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯁ 1-2 months couple of monthsꯗꯒꯤ इरांजे याम कन्ना हौरमबदगी हुजिकि स्केल डाउन तौरब्राइन खंजै हाइदि खितंग तपथरब्रा हाइने खलम मतुंग ngasi amu मरक सिदा हाइताने को मरक तो याम लाई खरे ngasi amu हुजि थोलैबा होय गवर्नर उनबा खनबा तबसि होय ममांग द इशु पेन दबा सिदि डिसीजन अदम तगनी ममांग द होय सेंट्रल लीडर सिंग बीजेपी की टॉप ब्रा सिंग द मोइना अनिमक अखोई मीडिया रिपोर्ट दे अनिमक ने इंताई हाइदि अखोई रूलिंग कनो हाइद्रा चीफ मिनिस्टर की ग्रुप मंग नत्रगसु कनो सिदोप पामबम पामदबा सिदोप पामदबा हाइतारे होय अदुना चमनि तामसि हाइदि मोइना डिसीजन हाइबो हाइसु याम कन हाइनंगदे हाइबो कामु सिंग अदुबु दिल्ली द याम कुइना अखोई इसा इसागी जिक मणिपुर द लेबा अवाबा यामना सिचुएशन अमा अखोई ड्राउट की करीगी ले मरखिदा लैनमु इसा इसागी रेस्पेक्टिव कनो सिंग थादोगा केंद्र हाइतारे मागी रेस्पोंसिबिलिटी याम चावना ले मसि कुइना अखोई नेशनल कैपिटल दिल्ली दा लैरकांदा अखोई सेंट्रल लीडरशिप सुम लॉबी तबुगी मतम हाइतारे को मतसुना खनदी हंगौ हाइतारे मसि तहनिंगदे इसा इसागी बैक टू देयर ओन रेस्पेक्टिव कनो लाफिरो अखोई केंद्र लाफिरो अदुगा इसा इसागी एकदम पब्लिक खसम नरगा वारेब खोलिम यामसी थबुक पाखतपियु अदगी लौगी करीगी ड्राउट की अदगी लरिबा हजिक इश्यूज म्यामसी एकदम पाइबियु अदुगा ममांग द तसिंगना गोहोय चल्ली कनोनदी नॉट ओनली MLA मिनिस्टर क्रम चल्ली और मिनिस्टर चलपदुदी मोइदी सेंट्रल लीडर सिंग द कनो लाखपगी अखोई तमन गवर्नमेंट हम लाखपगी कनो तो अखोई फंड की करीगी चखत थोरांगी तबुने है पॉलिसी प्रोग्राम सेमने है कोई फरे अदु हुजिक मोइदी लेनो हलगा मसाम सागी थबु फजन तौरे अदुगा बीजेपी लीडर सिंग ममांग हाइबम लेगी आदि मखोइन मोइन हाइ कनो हाइरक बोट कनो हाइरक पनिको ग्रुप अनि हाइरक पदा ओय सेंट्रल लीडर सिंग कनो छि हुजि पार्लियामेंट छि सेशन छि एक लोरकांदा मै ओन डिसीजन अम लवनी अदुगा लाउथोनी अदु लाउथोनी हाइतरगदि सिदन इम्फाल नुंगाइबिरो नत्र दिल्ली द गाइबिरनु दिल्ली द लेबदा तसेंनागी मसामसागी केंद्र मिसिंग सियु अवाबा तानरबनि मदु मदता मु एक्सपेंडिचर मसु लेदु एक्सपेंडिचर चलिनि अदुना इसा इसागी केंद्र लेबिरो अदुगा गाइबिदु गाइबिरो पुलप गाइबिरो सेंट्रल लीडर्सना लाउथोनी ने हाइरबनिना डिसीजन अम लाउथोनी हाइरबनिना खोइ सिदन दिल्ली द गाइबिमु होता इम्फाल नु गाइबिरो अदु इसा इसागी कनो सिंग द केंद्र सिंग थौ फजन तौबिरो असि हाइनंगी हाइ मोतुदि टॉम टीवी की द मॉर्निंग टॉक राइजिंग द वॉइस मियंग ताबी सिंग दगे मिकोप खरदं काइनरबी तंजाद लौजगे अमुक थुना लाक्सगे पाबियु नैनबियु तानबियु लमजिंग टाइम्स मखल मथेल की खुदोल मरु ओइबा पाव लोकल नेशनल इंटरनेशनल सानबुंगी पावदम महिरोइ सिंगे नमक मैतै मयेक्ता अखनना मपुंग फारबा पावना सिंगबा लमजिंगबा टाइम्स इसा इसा की पाव से थादरिबा हॉकर सिंगदा हाइबिरगा लौबिबा यारगनी टाइम्स ऑफ मणिपुर टॉम टीवी की द मॉर्निंग टॉक राइजिंग वॉइस मियंग ताबी बिसिंगबु अमुक कन तराम ओक्सरी तामो अखोई ब्रेक की मतुंगा अखोई तोंगान तोंगान बा पाव से सिंग फोंग सिदा अखोई लेइबा पाव हेडलाइन सिंग की मरकता अखोई
ngarang phone ba sing da JCILPS ko convener da ko akan ma wai wata sin na ganda ko nan manipuri amana ko social media gi kuthang da ga telephone da ki hal ba gi tho ma thoki ba gi adu haiba mioi senai mioi du pagal le bi paw si phongi adu ma JCILPS na pagal ma tung da mong tung tong da na watin ba police na bi thok lai gre ta mo sei da ko mi to miam cha sing na ko JCILPS da phone nam sing do na sinera ba thok sim lam nam thok da ti adu sumaya tor pusi da ko JCILP na LPS ki mai ke digi ko changsi li bu khongjong siga adi mi to miam cha sing na mo ki han ba khangan ba kai mo tong an ma thok tor pusi da ko ani mak si marak si kai mai to ying ya gi ta hoi masigi si anu bud natre mitu mian cha singna chandau na khogi kana infiltrate to ha gadra khogi public civil kana marak sida indigenous group ai bele hum sing changa changa ga infiltrate de haning dre adubu mokhoina changthila kanda crime commit torokpa nataba lichat chatpa dagi huran chinthi yam thengna gare marak marakta sporadic incident haitare phaba khotpa adagi lekai na phaba adagi JCILPS yodingai daga adum aidi case mayam thena gare masi afaba sign nate adubu JCILPS ngarang chapchana timely khangudna puthokna mangonda warning hai gadra ade masagi papers shudagadi manipurda kanto lehendaba khotaba chi masi se kanomani paramani adi atopa hojik leriba mayam sida changthilai myam si mokhudasu param haitare ko asikuma to wiya de ko ai khangna phai yamna right step haitare tasina haragadi masana ai thabong to motamda aina mingonda kyamna kai aduga ai leiba jaga si ai gi kana to bunate ai isagi tagum thakwa thabok tu ri hendoga ma si kana si hai di youth e si hai ko ana sanjogna masam sana yamna ka heman ti chasal agadi ahin ba thok toragadi dum crime se dum torokpa masi right step ne khanje tamo aduwa ngasi phana phonge paw che singi marakta tong issue singi paw si dei khar na thaida kanda ekoi gi Manipur ki education system hena pagalana ba education minister Radheshyamna miyam dagi session ko khre haiba phoi dawn thogang da phong pa paw simadi phoi lam hojik wariba Manipur ki education system pagalana ba minister na pholi phongtang hidi asum ba phabu step amane ne lobbe tamo ko ado simni mini phoi ki education minister ki wafam se khoi But Indian government na nauna puthokli ba draft national policy education policy NEP asida yumpham oiraga state ki education system ho purokna ba khoi peoples mayam dagi Manipur ki mayam dagi khoi scholars sing adi Manipur pahiro sing ma pa sing dagi khoi session PBU hai bane sigum ba khoi yam boli wena education minister amana khoi head ma session pami adu khoi session no ngak na sat ke mayam session PBU ga ko pusi people na khoi system je hongto honna ba mama poiro mahiro du poiro dagi tongan tongan khoi scholars sing oiro Minister na sumai PBU to PBU na harap mutam sida ekoi na session ma pihong na sumra na tamo khalnum leyo asi chumi pigadabni adi Manipur ki education sita singna gadi mamang dagi comparatively government ki leriba siga adagi private leri siga yena matam da jaksa post matam da yamna government ki leriba infrastructure dagi system dagi loina bo kanonga tani hogi sothar ko haitare ko hogi exam gi result na masina sakhi haitare adubu sandawna hogi education minister na public dagi stakeholders dagi suggestion opinion POC masi yam afaba kanoni move ni masi pigadam ni not only education natna atop mayam amsu tawumti masi adi kanom simatam da atop sector su tawumti adubu education si tasina gadi mi begi civilization plus mi yamo simang pudi education ni achwa magi backbone haitare ko ada tangai fadna education sida emphasis achawum pira kanda public tigi mo lo chi pi adum khogi kano haida yamna professor haigadra khogi academician regi intelligentsia group singche mokhoi sing sigi adum lejarang masam sagi tohoning si tohoning de si taro si phai se whole mokhoi leriba views opinion suggestion pira kanda masagi kanana government na haitare mase polo yang kanda sidi phai si phati kanu khajin toro kanda sidi thamasi haibagi kanu mal lakhani masi achugwa kana afaba kana mani move ne khanje adu marak sida khogi education gi matang sida khoi Manipur se sidagi khitang na thairaga mapan da khogi kanu haitare ko UK haitare kanu da akhoi na sum tana jab haitare khogi professor amda masi Manipur da lei kan da bune
maiti machan haitare masi University of Birth masi professor ebni sum hoina interview to matam da kamain tawdana hoyi education system da masi maruina school haitare ko school gi da matang sida kamaina mo hoyi UK gi mi yeng kamain yeng hamitona mo hoina haise koi India gi dekhtang khenare Manipur gi dekhtang khenare masi dum apply to buya bo amasu ibasi hai haibidi makhoi gi ne kamain to ge da kana singche khoi result se out to orik matam da khwaidagi sonba kana che school se no mairan de school se khwaidagi kana performance phajada ba haitare ko masi school na traga kana maruina school ne school si moi kana toraba khando kan sida masi kamaina sori no haibigi kana ma thijan ba haitare ko post mortem hagadra ada expert team amna chakan ni ba kana sida hari khwaidagi sonba kana che school sida chalaga kamain soli na masi wajana sing na soibidi oina trakari infrastructure na kari no adu post mortem to adu thido kanda modu mo shem haitare reconstruct toraga afanwa school am ohelako aduna mo overall mo di farin na ko adan to na khoi manipur masi apply to ya di government ki makhadi polamani adu khwaidagi sonba school college che masi puthoga amtani yengye kana kamain to ino haidum di tahoningi do da wa to pa dana khoi Lok Sabha da anti-terror bill pass to create la ho mai lai nei hana sing da sing terrorist when lok thu ko du ba khoi paw mu su na ron thogang ko to phong eta adu Lok Sabha da anti-terror bill pass to gi ba se khoi awang nu puki aspa gi thing phangi ba lamdam se di khoi mawang su khoi samja mi ke aspa gi ma hat pa pha ba thi ba khangi da thog ka am lai gre adu hojik la ho mai lai nei na sing da mi sing terrorist when lok thog pa ta ra ga di khoi security force ahen mena shakti piba ngasi hoi lamdam se leiba north ki praja sing adagi manipur gi praja sing di aspa lo thu khina ba khu khina ba phom dabi to matam sang la i adu hojik lok sabha da pass tawri be khoi anti terror bin sina khoi lamdam si da kayam hena se thing pirak kadagi pirak pa yabi su oithok leibni na masi afaba bin namani na logodra nta masi ngak na satna bu hona ba da khoi bor saka na khoi security force gi da kai ahen ba mai pokta ko pi haning ba leibra ha ba sini ba dang lai se se da mo kai dang mo mo da ke thabini hoi terrorist se to sina terrorist kan se jan kadi yam achugwa khena bam lei terrorist ni insurgent na mai own agenda regi kano mai ideology leibu kam hoitare ko terrorist system mai kano leti color leti religion leti adna sigi kano ga sikitang khene adubu anti terror gi kano bill si hoi moi government ki terrorist mathar pasti not only India ma global gi hoi pani terrorist si America na ga toriba terrorist fight on ko liba regi si the Asian countries sing mai apun ko chamna rakanda tori ma si terrorist ki kano si mathal si heavy kano ni adubu Notice the kind of things the movement haitare ko masi machamachagi hujik talk story wari mun ko si kanagi ini sengi bharat ki wari sanari India government ki wari sanari re kana su hairi kana su sanari kyuki kamu sing sanari re gi manipur jo ki maiti la lo kamu wari sanari ar machamachagi on ideology like jaba re masagi kana haitare ko masigi dadi meeting kitang kanana thamana phadam wale adubu terrorist method basdi simasi global gi wai pone masidi taw ya nungai ga si hoi taw mo ga sin matam ka kai thopira ganda hoi gi tom tv gi the morning talk rising voice ta hoi sau ya bi dokta ta mo bu so amuka na tom tv mai ke digi thaga so phongdok sai thank you miyeng tabi ba sing ngasi go de times of manipur tom tv na sandok saba adugulaba the morning talk rising voice lo shinjare ngasi go na kai nabi ya tham nijari